Shubor nakaslem jong unong san Hima. Kaway kakali Tata Tiago kebadan new registration number AS not Iway FF Prak Handai Lai Hendrio. Kalalit banno syakariat kebajrong kumba saupo haduk san put bat poi sendan syakawarit kebadan hakat nyome ribai district namar ke Jingpynher Sted ke Palat puat kat haduk baunongnya umlak syuk bantelakam ya kakali. Leit hu ba ketika jinja ke deh hakapor kumba sau beje ejan miet hedian kasngi kat ba ketika kali kadang hian nanong ba Shillong syagwati bat hap syakatika Riat andapoi hikitiki benta bakhongwan ke surok ba National Highway 6. Layo jingtip bagi don kumba Ngut kibrio kibasyong hapo ketika kali kila Lait Thaw salit na kijingja basengusi bat ngat tang kijing mensau bamulumala ringkat berkejing julor jong kekali. Kita Ngut kikentop di unongnya Unawar Ahmed Chaudhry Arfusasnam Karta Udohet Laskar Arfusansnam ke Goma pun ke Nikita Pradhan lembat ke Sneha Tamang. Baru kini kidai kibasyong basa hakajila Assam. Nakaliang kibor pelit ke Thanat bernihat kibalawan poi marmar ketika jaka tang mari yo jingtip kila tano ketika kali syathanat bernihat bat pendong ru ke jing tokit halur kani ke jingja. Manung license. Manung license. Hari ini. Assam ka kali ya. Mana tu ikut nuhol? Kamera kini nuhol. Nanti nuhol apa na? Nuhol boleh kolak. Sama ada kan? Tapi siapa sih? Ini.